ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯥꯎꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 52 ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯐ꯭ꯂꯥꯏꯠ ꯑꯃꯗ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯣꯖꯨꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯌꯦꯠꯅꯐꯝ ꯊꯣꯛꯇꯕ ꯂꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯗꯤꯈꯣꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯦꯗꯥꯂꯤꯁꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯕ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯃꯅꯥ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯅꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯂꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯎꯟꯅꯔꯣꯏ, ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯎꯟꯅꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯞ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯥꯏꯜ ꯇ꯭ꯔꯥꯐꯤꯀꯤꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯛꯁꯨꯑꯦꯜ ꯑꯦꯕ꯭ꯌꯨꯁ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯗ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯆꯪꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯅꯤ ꯕꯥꯕꯨꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ MSSSC ꯃꯊꯧ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯎ, ꯈꯦꯝꯆꯥꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯤꯂꯦꯖ ꯁꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯋꯥꯀꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯐꯝꯕꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯥꯟ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ, ꯄꯣꯠ ꯌꯣꯟꯐꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯤ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯠ ꯚꯦꯟꯗꯔ 13 ꯋꯥꯟꯊꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯀꯠꯅꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯂꯩꯁꯦꯝꯕ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯂꯣꯛꯇꯥꯛ ꯄꯥꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯀꯩꯕꯨꯜ ꯂꯝꯖꯥꯎ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄꯥर्क ꯌꯣꯛꯈꯠꯅꯅꯕ ꯄꯨꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯐꯒꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯈꯣꯡꯃꯟꯗ ꯕꯣꯝ ꯄꯣꯈꯥꯏꯍꯜꯂꯝꯂꯦ, ꯑꯍꯣꯡ ꯄꯨꯡꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯝꯂꯦ, ꯍꯩꯔꯣꯛꯇꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯑꯃꯗꯤ ꯕꯣꯝꯁꯤꯡ ꯐꯥꯒꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯗꯤꯅ IMꯗꯒꯤ ꯂꯨꯄꯥ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 8 ꯐꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ 5G ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯦꯝꯄꯜꯁꯤꯡ ꯖꯤꯅꯣꯝ ꯁꯤꯀ꯭ꯋꯦꯟꯁꯤꯡ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯃꯗꯤ PMAYGꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯀꯨꯝꯖꯥ 2023ꯒꯤ ꯃꯥꯔꯆ ꯐꯥꯎꯕ ꯁꯥꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯦꯡꯁꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯌꯨꯝ ꯃꯁꯤꯡ 50%ꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯥꯕ ꯂꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤ꯫ खुरुमजरी मॉर्निंग न्यूज पेपर रीडिंग ताबिरिबसिंगबो पुष्पारानी लाइश्रमना तराम नोक्चरी। ngasi poinugi kungani pani panba inglising ani kungani thoi December ki tarik kungama thoi yumja kaisa numit asigi maru oiba pausing miyamda sandokna pichari। Manipur gi mau ki khunja sing Nagaland gi agami taba mafam singda changba yaroi haina sapona tha asigi 15 dagi athingba thamkhibadagi Dimapur da mau gi mahairoi kya marum panduna lairakhiba adu ngarang Manipur lengang na khanaba flight ama thorang tawduna mau gi khunja 55 Dimapur dagi Imphal airport ta purakre loinana khunja sing asi Manipur state transport ki bus ahumna mau phawba amuk thinbi ki ngarang ayuk pung 11 makhairom tarakpada flight week ki akhanaba flight amada mau gi mahairoi kya marum yawba khunja sing asi Imphal airport ta thunglakibani Makoina thunglakhiba asibu Mau Council gi President Saheni, Mau Students Union, Mau Imphal Market Coordination Committee gi Thomi Singh amasung Mau Assembly Constituency gi MLA Losi Dikhona taramna okhi. Tungda Mau gi khunja sing asi Chief Minister gi Secretariat to chatuna Chief Minister nasu maphamadu da harauk tayamna okhi. Hiram asigi matang da Dimapur dagi Imphal da lakpada yaurakhiba Mau Student Union Dimapur gi President Samuel Kapena Paumising da hai sapogi athingba asina maram oiduna Mau gi khunja sing Dimapur da numit mangani gi mamang dagi panduna lairakli adumoinamak khunja kharadi Dimapur dagi parent phauraga maram taba lambi asida chatnakiba kayasu yaukre adubu hariba lambi asi yamna koithokpa amadi yamna phibam chadabana nomada gari masing yamna chenbagi oithokpa leitri maram asina Dimapur da leiriba miyam asi maugda halaktuna mayum da Christmas yawba phangdabagi phibam da lakhi adubu Mau Council
Mau Student Union, Mau Imphal Market Coordination Committee na singba tongan ba CSO sing amasung Mau Ashigi MLA Losi Dikhona kanna hotna biduna mahairoi amadi khunja sing asina thengnariba khudong chadaba sing asi Manipur gi Chief Minister gi na kong yahun bikhibani. Masigi tungda Chief Minister na mahiroi singidamak yengbiduna akhanaba flight asi lengangna asangba sel pumnamak puthok sinabirakpani. Masigidamak Chief Minister bu haningai leitana thagatli haiki. Manipur gi Commonwealth Games amasung Nation Games da medal laurakpa sanaroi singda lengang na pukning thogatladuna piba senpham loinana ko singda piba senpham su hengatlagani haina Chief Minister Nongthomam Birena lauthokre. Handakta Gujarat ta pangthokhiba 37 suba Nation Games amasung Shillong da pangthokhiba 2 suba North East Olympic Games 2022 da saruk yaruba sanaroi singbu okpagi thoramda Chief Minister na makha tana hai matam amada Youth Affairs and Sports ki Minister gi charge puri ngaida state asigi ani thokpa Sport Association amatagi mihut sing unakhide loinana hojiksu ani thokpa association gi mihut sing unaroi Minister atainasu unabiganu. Khumal Lampak Sports Complex ta pangthokpa thoram asida Chief Minister na makha tana hai Commonwealth Games ta medal laurakhiba sanaroi singi marakta gold medal laurakhiba sanaroi singda hana lupa lakh 15 pirambadu lupa lakh 10 da hengatle. Silver medal laurakhiba singda lupa lakh 10 piramba adu lupa lakh 15 da hengatle. Loinana saruk yakhiba singdana lupa lakh 3 piragani. Nation Games ta gold medal phanglakhiba sanaroi singda lupa lakh 3 pirambadu lakh 5 da silver medal phanglakpada lupa lakh 2 pirambadu lakh 3 da amasung bronze medal laurakpa singda lupa lakh 1 pirambadu lupa lakh 2 piragani. Masiga loinana team inventa gold da lupa lakh 10 pirambadu lakh 15 da silver da lupa lakh 5 pirambadu lakh 10 da amasung bronze da lupa lakh 3 gi 3 pirambadu lakh 5 da hengatlagani. Loinana kosing da pipa gold da lupa lakh 5 pirambadu lakh 8 silver da lupa lakh 3 pirambadu lupa lakh 5 da amasung bronze da lupa lakh 1 pirambadu lupa lakh 3 da hengatlagani haiki. Thoram asida Chief Minister na makha tana hai mahakna mamangi tamda Sport Minister in charge oina puringai da state asida lairiba ani thokpa Sport Association amata unakhide hojiksu ani thokpa sport ki association amata unaroi atai minister singnasu unabi ganu haina phongdokhi. Manipur lenga ki Rural Development and Panchayati Raj Minister Yumnam Khemchana tha asigi taraga humdoida media da phongdokhiba wafam adu member amagi privilege sohalli haina Congress ki MLA Kaisham Megasandana Manipur Legislative Assembly ki speaker da wakat khre. Speaker da thaba ai bacherol amada hai mahak masamakna Manipur gi tongan ba mafam singda chatuna lambi thong semgat sagatliba sing asi MLA ama oina yengsilubagi matangda Minister Khemchana mahak ki mathakte action lokhat piu haina speaker da se pisinki. Loinana politician gi oiba khudong saba launana ba hotnai haina media da phongdorak liba wafam asi house ki member amagi thabak thoramda ayet papibani. Masigi sumathakta Public Account Committee gi chairman oriba masamaki ikai khumnaba manghan bata natana hak khongoinabani. Loinana party gi mingchat pusu thihan bani. Mahakna sathakhiba yengsin khongchat adu politician gi khudong saba launana banate masamak MLA ama oina amadi Congress Party gi thaupuba misak ama oina worker singa loinana hakthengnana satuna semgat sagatliba sing adu yengsilubani. Mamangdagi hongna PMGSY amadi state asigi atai lambi sing sembagi thabakta sel lana sijinnare haiba wakat khara lakpadagi khongchat asi chatkibani.
खोंचत अदो पब्लिक अकाउंट कमिटी गा करिगुम्बा हिरम अमतदा मरी लेनदे एमएलए अमा ओइना अमदि कांग्रेस की लुसिंगबा अमा ओइना चटखिबनी मरम असिना इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन एमएलए सिंगदा पीरिबा चपचाबा ngaklo adu mahaksu phangpham thoi masigi su mathakta asigumba asoibasing asi yengchinbagi thabak asi public account committee dasu sinaduna leiribani maram asina isagi tawpham thokpa thodang adu angamba thakta pangthoknaba honabani लोइनना मिनिस्टर दा मीडिया दा वांगांग किबा नुमित अदुमक्ता दसु महाक मसागी फेसबुक अकाउंट दा पोस्ट अमा थागतुना PMGSY गी थबक थौरम कया मरुम पाइखतली हाइना फोंदोखी लोइनना कनागुम्बा मियोय खरना चटना कांगलोन गी वांगमदा दता खरा थागतलगा लेंगाक असिबो अमदि चीफ मिनिस्टर एन बिरेनबु लानु उहनना बहोतनरे हाइबो वाफम फावबा फेसबुक पोस्ट अतुदा फोंदोखी हौजे मणिपुर लेंगा की रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज मिनिस्टर युमनाम खेमचाना हाउस की प्रिविलेज अमदि कंटेम सोकपा थबक तौरे हाइबसी नाखै सेंगले मरम असिना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर ना अकनब मित्यंग संबिदुना लौखतफम थोकपा एक्शन सिंग लौखतपियु हाइनसु चेरोल असिना मखाताना फोंदोरकली NSCN-IM की ट्रेजरर ओरिबा रायिलुंग सरांगबेना लोगी वांगमदा खोमगलकपा अदुगा महाकी नुपीगी अकाउंटदा लेबा टैक्स लुपा करोड़ 8 अमदि महाकी लनथुम पुमनमक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ED ना फागतख्रे सेनफम असि रायिलुंगी मथक्ता चार्जशीट अमा थांगतलबा मतुंगदा सिस तौखिबनी मतुंगदा नागालैंड की PMLA कोना रायिलुंग सरांगबे अमदि महाकी नुपीगी मथक्ता कोटा चुम्मी लाली पुथोकननबगिदमक सुमोन अमा थाखि सुमोन असि थारबा मतुंगदा यामलबा सेनफम असि IM ना नमना लेरिबा डिस्ट्रिक्ट मरी हाइबदी तमेंगलोंग सेनापति उरखुल अमदि चांदेलदगी खोमगलकपा सेलसिंगनि हाइना ED ना फोंदोरकली अदुबु महाकी मराल असि लोसिननबगिदमक NSCN-IM की लीडर टी मुइबादा थंगजिली हाइना एजेंसी ना फोंदोरकपगा लोइनना रूट चवांग एलाइस रूट जेलियांग की मिंगदा लेबा अकाउंट दगी तोंगान तोंगानबा म्यूचुअल फंड सिंग अमदि इंश्योरेंस पॉलिसी सिंगदा थादादुना महाकी मराल असिबु कुपसिननबा होनरी लोइनना महाकी नुपीगी अकाउंट दगी यामलबा सेनफम एटो किलोन्सर की सेक्रेटरी ओइरिबा अपाम मुइबादा ट्रांसफर तवी हाइरी Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR amasung FXB India Suraksha anina punna khusamnaraga chinduna one-day state level advocacy meeting to effectively address child trafficking and child sexual abuse in Manipur gi matang dangarang Chingmairong da leiba Tribal Research Institute TRI da pangthokre thoromasida MCPCR की चेयरपर्सन फुराइलाटपम मनी बाबू शर्मना फोंदोरकपदा चाइल्ड ट्रैफिकिंग अमसुंग चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की थौदो असि थोक्तनबा मरुओइना अंगांगसिंगदा अखनबा एजुकेशन ताकपी तंबीबा अमा चंगी अदुगा हौरकलिबा महैरोइसिंगदा मपुंग फाना एजुकेशन मंगाल फंगनबा मथौ ताई चाइल्ड ट्रैफिकिंग अमदि चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज की थौदो असि अनंबा चिंगी लम अमसुंग खुंगंगी लम सिंगदना थोकनबा हेली अदुगा इमुंग मनुंगी फिबम चादबा महैगी थाक खरा वाटपा अमदि लेकाइने इंथोक्तुना लेबना चिंगबा इमुंग सिंगदना हेना थोकहले अदुमकपु लमदम असिदा ताहाइदबा थौदोक असि तादनबा थोक्तनबगिदमक अखोइ पुमनमकना वखल तामिनदुना होनमिनबा चंगी लेंगाकी डिपार्टमेंट खक्तना कनबा ngamle थौरमसिदा MCPCR की फाइनेंस वाकी जॉइंट सेक्रेटरी रेगिना होनग्रेना नुंगी ओइबा वारोल पीददुना हाइखी चाइल्ड ट्रैफिकिंग असि यूनाइटेड नेशंस UN ना
फाउबा यादुना मालेम सिनबा थुंगना क्राइम अमनि हाइना खंगनरगा लेरबनी असिगुंबा थौदोक थोकलक्लिबा असि इमुंग मनुंगदा सेलगी फिबम काहेना सोक्सिलक्पा चानिंगाई थकनिंगाई लेरक्तबा इमुंगसिंगदना हेना नमना थोकल्ली लोइनना चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज असिसु लमदम असिदा यामना तोइना थोकपा थौदोक अमा ओइरी हाइखी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG की मखादा खुंगंगी लाइरबा मियामगी युम साननबगी स्कीम असिगी लोइसिनबगी टारगेट की मतम असि कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरीगी मार्च फाउबा सांगदोखरे। मणिपुर की ओइना स्कीम असिगी मखादा सैंक्शन तौखिबा युमगी चादा यांखैदगी हेना साबा लोइसिंद्री हाइना यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट सादवी निरंजन ज्योतिना लोकसभा इदुना पीखिबा पाखुमदा फोंदोखरे। स्कीम असिगी अपीबा मतम हेंदोखिद्रिंगैदा खुंगंगी लाइरबसिंगिदमक लैननबा युम पीननबा अवांग नोंपोक स्टेटसिंगी लैंगाकना अंगंबा थाकता होनरी। लैबा असिगी ओइना युम क्रोर अनि लाख निफुगा मापन स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटोरी सिंगना सेंक्शन तौखिबनी लोइनना हौजिक चादा मरीफुगा मंगादी युम साबा लोइसिनख्रे। अदुम ओइनमा अवांग नोंपोक स्टेटसिंगी ओइनादी सेंक्शन तौखिबा युमगी चादा यांखैदगी मरीफुरोम तमक साबा लोइसिनबदा गाइरी। हानादी PMAYG की मतम असी कुमजा लिसिंग अनि कुनगनी थोइदा लोइसिननबा लेपलंबनी अदुबु मसी कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरीगी मार्च था फाउबा सांगदोखरे। स्कीम असिगी मखादा लैबा असिदा पक्कागी युम साबगी थबक असि एप्रिल इंग्लिसिंग अनि तरागा तरुक्तगी हौरखिबनी। अवांग नोंपोक स्टेटसिंगी मनुंगदा त्रिपुराना युम लाख अनि लिसिंग निफुगा मापन सेंक्शन तौबगी मनुंगदा चादा हुम्बुद्रागा मापन दशमिक मापन मापन साबा लोइदुना अवांग नोंपोकता ख्वाइदगी युम यामना साबा स्टेट ओइरी। अदुम ओइनमक मणिपुरदा सेंक्शन तौखिबा युमगी चादा यांखै दशमिक तरुक तरुक अमसुंग मेघालयदा सेंक्शन तौखिबा युमगी चादा यांखैगा निथोय दशमिक तरुक निपान तमक चलिबा डिसेंबर था असिगी 8 फाउबदा साबा लोइसिल्ली। मणिपुरदा मिनिस्ट्रीना युम लिसिंग निफुगा तरुक चामा हुफुगा तरुक साननबा पांदम थंबगी मनुंगदा स्टेट लेंगाकना युम लिसिंग कुंथ्रागा तरुक चामरी यांखैगा मरी सेंक्शन तौखी। मसिगी मनुंगदा युम लिसिंग 19 चामरी हुम्बुद्रा खक्तमक साबा लोइसिल्ली। मेघालयदा युम लिसिंग मरीफु चनिपान निफुगा निपान साननबा मिनिस्ट्रीना पांदम थंबदा स्टेट लेंगाकना युम लिसिंग हुम्फुगा मंगा चामा यांखैगा मंगा सेंक्शन तौखी अमसुंग युम लिसिंग कुंथ्रागा मंगा चहुम कुनगा तरेट खक्तमक साबा लोइसिनख्रे। नागालैंड अमसुंग अरुणाचल प्रदेश की ओइनदी मथंगसिना युम साबा लोइबगी चांग असि ख्वाइदगी नेमबा चांगदा चादा कुनगा हुमदोय दशमिक मरी अनि अमसुंग चादा कुनगा तरेट दशमिक अनि निपान खक्तमक ओइरी। मणिपुर की ओइना ST की युम लिसिंग कुनगा हुमदोय चामरी मौबुद्रागा तरुक सेंक्शन तौबदा युम लिसिंग अमगा चामा कुंथ्रागा मंगा खक्तमक साबा लोइरी। अमसुंग SC की युम लिसिंग 10,494 सेंक्शन तौबदा युम चामरीगा यांखै मापन खक्तमक साबा लोइसिनख्रे हाइरी। हौजिक चथरिबा राज्य सभा की मिफमदा सरुक यारिबा मणिपुर की MP लैसेम्बा सनाजाउबना लोकताक पाट अमसुंग कैबुल लमजाउ नेशनल पार्क योखतुना थमननबा पार्लियामेंट पुखतख्रे।
Wafam asi mahakna nahan gi mifamda pukhatladuna phongdokhibada Loktak Hydro Project amadi thai dam gi kanaba kaya leirabasu masigi ona tainabada mangjaba kaya su leiri haibasi nathaiba yaroi Loktak Project ki beneficiary state singi manungda Manipur Nagaland Assam amadi Mizoram yauribani mai megawatt Samga sumna mangagi power generation puthokpagi manungda Manipur gi oina megawatt Kuntraga manga khaktamak phangli adubu lemhoriba megawatt humbudra asina yumthangnari state singda yonbani haina phongdokhi Mari suba kaithel ne hariba temporary market ta phamduna pot yonba yabagi matam Imphal Municipal Corporation na leplakhibagi mayokta khongjang Sangsilakli bi yamlaba khwarambal kaithel gi state vendor nupi singbu police na tankaina na bahona bada mock bomb sizinnarakpadagi potpham phambi taraga humdoi wantharaktuna hospital da pukhatlaga laikanakre Thaudo asi ngarang Joint Action Committee on State Vendors na temporary market ta pot yonba yabagi matam akaknana piduna thingjilakhiba athingba lokthokadabani haiduna haurakkhibada thokhibani Street vendors singna IMC ki office tamna laktuna thomjinna bahonnarakpada city police na BT road ta thingki adum oinamak street vendor phamlibi singna all assembly road ta makhatana khongjang changchilakpada su police na passport office ki gate mamangda thingduna thatlaga tankhaina ba mock bomb sing sisinaki khongjang changchilakhi bi singna IMC amasung district magistrate ki athingba sing lokthokadabani haiba warol sing iba plega sing paikibaga loinana pendaba kholau sing lauki demand asiga mari leinana temporary market thingjinduna potpham phamkide hairi Taranithoi suba Manipur Legislative Assembly gi mikhal pangthoklaba matung masigi result lauthorakpaga panthadana mai paklaklaba MLA kunthra gi mathakta tongan be election petition kunthra ga taruk file tawrakhibagi manungda ama withdraw tawkhraga lemhoriba election petition kunthra ga manga gi manungda yauriba 25 oinam assembly constituency gi MLA Irengbam Nalini amasung atopa respondent manga gi mathakta mikhal aduda mirep oikiba Laisram Radha Kishorna petitioner oiduna file tawrakhi election petition gi aroiba wayel sathanana bagidamak High Court of Manipur na issue sing frame tawkhre Manipur gi law and order gi phibam da khanghodana lakiba ahongba singi manung chana Imphal East District ki police ki manung chaliba khongman mangjin John Wanda leiba nga yonthok yonsin tawba miyoi amagi dukan manakta mapangal kalaba bom ama pokhai lambaga loinana khurai ahong pungda leiba nan loken amagi godown na achauba IED ama plan tawramle aduga hairok patu Chingol area dagina yamlaba nongmai bom amasung nongmai marusing phagatkhre ahanba thaudo asi nahan numidang pung 12 rom tarakpada thokhibani khongman John 1 mangjinda leiba nga yonthok yongsin tawba aribam Sasikumar Iles abung chahi yangkhai apokpa leikidraba e Sitesorgi nga yonpham dukan manakta bom ama pokhai lambani Thaudo asida miyoi amata asok apan yaukide adum oinamak mahaki gate ki saruk kharadi bom machetna panduna akai atoi thoki mahak mapandagi tongan ba makhal gi nga sing pusilaktuna yonthok yonsin tawba miyoi ni hairi Thaudok thokpham manakta thamba CCTV camera gi footage matung ina bom asi nahan numidang
पुंग तरा खरा हेलकपदा ममाई ममित खुम्बा गारी मचादा लाकपा मियोई अनिना महाकी थोंगालदा लंगसिलमलबा मतुंग ngaiha kanaraga pokhairakibani hairi thawong asibu yaningdaba phongdoktuna ngarang laikai gi miyoisingna wakan mifam phamki yum kungna taba mafamda bom pokhai handuna misham miyamda aki akhang nanghalamba yaningde asigumba thawdo asi matungda amuhana thoonbiganu haina phongdokhi Amaromda ngarang ayuk pung 8 lom tarak pada Porompat PS ki manung chanba khurai ahong punga nakna na laiba business tawba nan loken amagi yumgi konthongda kilogram 5 rom lumba IED ama plan tawrambadagi police ki bomb expert singna lauthokre IED plan tawram liba thongal asi Ramnath Sahu kawba miyoi amagini hairi Nakal Amaromda Thobal District Police ki SP na pangthokiba paugi mifam amada mathang thada pangthokadoriba Republic Day celebration gi mangoinana thorom asibu yekhai thingai ba thoanana ba thauranglambani haiba PLA gi kadar ani phagatpaga loinana makhoidagi yamlaba nongmai bomb sing amasung nongmai maruna chingba yauna bomb pokhai hanbada sizinaba masak sing phagatle hairi SP na paumising da phongdokibada ngarang ayu angan bapung amarom tarakpada tarataruk suba air dagi phangkiba pau amada PLA na hairiba thaurang sing asigidamak hairok area da yamlaba pokhaiba yaba machak sing pusilakle haiba pau phangbadagi additional SP office na lusingba tarataruk suba air gi team amagana hairok patu chingol area da ayuk pung 5 dagi hauna thiba humbagi thabak chathakhi masida PLA gi kadarni haiba hairok patu litan makhongdagi maibam kanta chahi 95 apokpa M ibomja amasung bumesor thodam chahi 38 apokpa TS anobi kauba miyoi ani phagat pagaloinana makhoidagi point 9 mm gi pistol ama magazine ama point 9 mm gi pistol ani magazine ama nongmaising asigi kapa yariba maru mabudra Chinese hand grenade mapan detonator nipan wire detonator ama 9 volt ki battery ama amasung remote control ama wireless detonator receiver ahum amasung mobile phone ahum su phagat ki haina phongdorakli India gi tongan ba mafam singda 5G service launch tawba hongnarakliba asigi saruk ama oina Manipur da su Airtel gi 5G service akhanaba audience singidamak CM secretariat da launch tawragani tharom asida chief minister Nongthomba Biren saruk yagadawri Malem gi oina COVID laichet sandorokpi sang wangkhalagli ba sigi yenglaga India gi oina su state khuding makta nongna COVID positive oiba thengnaraba sample singda genome sequencing tawbagi sang wangkhal hananaba central government na khangan khre hiram asigi matangda Union Health Secretary Rajesh Bhushan na India gi state amadi union territory singda khuyek piduna thaba cherol amada hai Malem gi oina hauji Japan, South Korea, Brazil, China amasung United States ta nongna COVID laichet sandopagi chang yamna wangkhalagli maramasina leibak asidasu laichet asi paksana sandorakadabadagi kalhongnana ba ningthina khungul libagi tangai fadaba lei masina leiba asida anoba berial makhal ama sanglaklabasu ngallingaida khangdo hoba ngamgadoribani madu oirabadi matam sana section thorang lokhal hoba ngamgani haiki India gi oina mamangaidagi chanaduna lakpa 5-fold strategy haibadi test track treat vaccination amadi adherence to COVID appropriate behavior haiba kanglon asi cheksina ngaktuna chatpa mathautai maramasina laichet asina naramgani singnaba miyoi sing adu khudakta test tawthokpa loinana sokna samnaramba singi khogun liba mapung phana layeng thokpa vaccine ningthina kapthokpa amasung COVID ngakthoknaba kanglon sing ngakna chatpa haiba thausil asi chathagadabani Malem gi oina cheyol amada miyoi lak 35 rom hauji COVID laichet positive oiba thengnari
लोइनना इंडिया की ओइनदी चेयोल अमदा सुमनगी मियोय लिसिंग अमग चनीरोम लाइचत असिना नाबा थेंगनरी मणिपुर की यामना नहा ओरिबा डॉक्टर नोमाइथेम सांतदा ग्लोबल एरेना की ओइना बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 2022 की ओइना डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड बॉलीवुड की सकनारबी एक्ट्रेस शिल्पा सिटी कुंद्राना खुसिनख्रे ब्रांड आइकॉन मुंबई वेडिंग आइक्लोन मुंबई सेसा मीडिया न्यू दिल्ली की मैनेजमेंट टीम ना सिंधुना मुंबई की ललित होटल दा दिसंबर 13 मालेंबी थाकता पांगथोकिबा अवार्ड सेरेमोनी अमदी थौरमदा लमदम मसिगी साउथोक्सनिंगाई ओइरबा डॉक्टर नोमाइथेम सांतदा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन कैटेगरी 2022 दा डायनामिक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड असी खुसिनरखिबनी अवार्ड फंगलखरबा डॉक्टर नोमाइथेम सांता इम्फाल वेस्ट की मनुक जनलैबा सगोल तोंबा मखा लेकाइगे नोमाइथेम इबोचौगी मचानुपानी महाक ममांगदसु बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल सर्विसेज की लमदा आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन की दमक आयरन मैन ऑफ इंडिया की अवार्ड फंखिबसु लेख्रे हारिबे अवार्ड सिंग असि महांगना लेपा लेतना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अमदी सोशल सर्विसेज की लमदा मियोइबा खुनाई की दमक अमदी मियोइबा की मिनुंगसिगी लमदा पांगथोक्तुना लाखिबा थबक सिंग अमदी महांगना पाइखलकपा थबक थौरम सिंग अदुना खुनाई असिबु अचुंबा माइके अमदा पुरकनबा होनबदा पीरिबा चावरबा कंट्रीब्यूशन अदुबु सकखंगलदुना अवार्ड सिंग असि पीखिबनी मखा तारकपदा मपानगी ओइबा पाउ खरदंग पिजरी लैबा असिगी तोंगान तोंगान बे स्टेट सिंग दे इंगमगी चांग हेंगलकपगा लोइनना अयुकी मतमदा लैचिल का हेना थाबदगी मयेक सेंगना उबा फंगदबना मरम ओइरगा मफम खरदा गाड़ी एक्सीडेंट थोपगी रिपोर्ट लाखरबा मतुंग यूपी दा लैचिल का हेना थाबना मरम ओइरगा ट्रेन 32 कैंसल तौख्रे अदुगा मफम खरदना थेंगथाहनख्रे कांग्रेस लुसिंगबसिंगना मतम पुंबदा लैबा असिगी थौना फरबा लानमीसिंगबु इकाइबा पीतुना लागली कांग्रेसना लैबा असिगिदमक कथोकपगा लोइनना मथौ तौरिबा लानमीसिंगिदमक थागत वहाई फोंदोरकनी हाइबा कैदौनुंगदा थाजबा ngamde था असिगी मापनदा थोकिबा थौदोक अदुगी मतांगदसु कांग्रेसना इंडियन आर्मी बु पुकनिंग थौगतपगी महुत्ता पुकनिंग सोंथबा याबा वाफमसिंग फोंदोकखि हाइना यूनियन मिनिस्टर सिमिति इरानीना फोंदोरकले लैबा असिदा पोचै की ममल का हेना तांखलखिबा असिगा मरी लेनना कांग्रेस लुसिंगबा राहुल गांधीना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बु हुल्लदुना फोंदोखिबदा प्राइम मिनिस्टर मोदी न महाकी मरुप मपांगसिंग खंदुना नुंगाइहनबगी थबक लेपगी मतम ओइरे अदुगा पोचै ममल का हेना तांखलकपदगी अवाबा मायोकनरिबा मियामगी मरक्ता लैदुना मखोइना थेंगनरिबा अवाबसिंग अदुबु खंगनबा होनगदबनी हाइख्रे नुमित खरनी की ममांगदा जम्मू अमसुंग काश्मीर की मनुंग चनबा राजौरी डिस्ट्रिक्ट लैबा आर्मी कैम्प अमगी मनाक्ता मियोई अनि नोंमैना पांदुना सिखिबा अदुगी मतांगदा थिजिन्ननबगीदमक जम्मू अमसुंग काश्मीर पुलिसना स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम SIT अमा सेमदुना थिजिनबगी थबक चथबा हौख्रे हाइना ऑफिशियल ओइबा पाउना हाइरे महाराष्ट्र अमसुंग कर्नाटका स्टेट अनि की लोना बसरुक्ता ngमखैगी वाथोक मरी लेनना उंखनबगी थौदोक कया थोकलिबा सिबो चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदेना खंगसिनदबा सादुना ngasi फावदा वाफम अमता फोंदोकपा लैत्रि हाइना शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की लुसिंगबसु ओरिबा हानगी स्टेट मिनिस्टर आदित्य ठाकरेना फोंदोखरे जम्मू अमसुंग काश्मीर की मनुंग चनबा सोपियान डिस्ट्रिक्ट सेक्यूरिटी फोर्स ना चथकिबा एनकाउंटर अमदा
लास्कर ई ताइबा लालहौलुप की मियोय अहुम सीखरे हाइना पुलिस की माइकेदगी फोंगदोरकली पुलिस न फोंगदोरकिबगी मतुंग इना इनकाउंटर दा लैखिद्रबा लालहौबसिंग असि लोकल रिक्रूट ngaktani लैखिद्रबा मियोय अहुम असिगी मनुंगदा तोपा अनिदी जम्मू अमसुंग काश्मीर की राजौरी डिस्ट्रिक्ट दा लैबा आर्मी के मनाक्ता मरा लैजद्रबा मियोय अनि नोंमैना कापतुना हातखिबगी थौदोक्ता चेनाबनी हाइरी कांग्रेस की हानगी प्रेसिडेंट राहुल गांधी ना लुचिंगदुना चलिबा भारत जोड़ो जत्रा की राजस्थान खोंगचत असि लोइसिनखिबगा लोइनना स्टेट असि की ओइना लैरिबा कांग्रेस की एमएलए मिनिस्टर सिंह ऑफिशियल बियर सिंह याउना कांग्रेस की थौमी खुदिंगमंगना था अमगी मनुंगदा किलोमीटर 15 खोंगना चतुना मियामगा वरी साबगी थबक चथगदबनी हाइना राजस्थान कांग्रेस यूनिट की प्रेसिडेंट गोविंद सिंह दोसराना फोंगदोरकली बिहार दा हु चेनबा यु थकपगी थौदोक्ता हौजिक फावबगी ओइना मियोय हुमफुरोम हेना सिहनखिबगा लोइनना थौदोक असिगी मतंगदा ngasi फावबा चुम्बा लंगला लंजिन पुथोकपा ngamde हाइदुना मियामना पेंदबगी खोंजंग कया सांगसिलकलिङै मरक असिदा थौदोक अदुबु यंगसिननबगीदमक नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC की टीम अमा ngarang बिहार दा थुंखरे हाइरि मियोय मापन साबा टीम असिना ममांग चेल दा थोकिबा थौदोक असिगी मतंगदा यंगसिनबगी थबक चथबा हौखरे कांग्रेस अमसुंग CPIM बु हुल्लदुना त्रिपुरा की चीफ मिनिस्टर मनिक साहाना फोंगदोखिबदा त्रिपुरा दा हाना पालंबा लैंगाक सिंग स्टेट असिबु चौखनबा होटनबगी महुत्ता चौखत मनिंग हलहनबदा ओइना अचोबा थौदांग लौरमखि हाइना मराल सिरखिबगा लोइनना BJP की लैंगाक लाखरबा मतुंग स्टेट असिदा चौखतपगी लमदा अवोनबा पुरकपा ngamkhibani हाइख्रे अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन लौबा असिस्टेंट इंजीनियर लौननबगी एग्जाम दा क्वेश्चन लीक ओइरंबदगी स्टेट पुंबदा वाथोक ओइख्रबा मतुंग थौदोक असिगा मरी लेनना हौजिक चथरिबा थिजिनबगी थबक असिदा मतम का हेना चंगहले हाइना पान अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी APPSC ना पेंदबा फोंदोरकपगा लोइनना अथुबा मतमदा केस असिगे चुंबा लंगला लंजिन मियामदा मयक सेंगना खंगननबा डिमांड तौरकली ममांग थागी तारीख 22 दा मेघालय अमसुंग असम स्टेट अनि की लोनबा सरुक थोकिबा नोंमै कापगी थौदोक अमदा पुन्ना मियोय तरुक सिहनखिबगी थौदोक अदु स्टेट अनि की ओइना लैरिबा एजेंसी सिंगना मतम चाना पाव फाउनरमलबदी थोकलमदबा याबा थौदोकनि हाइना मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमाना फोंदोरकली मथंग सही की अंगन बसरुक पांगथोकदोरिबा त्रिपुरा असेंबली मिखलदा असोय अंगाम थोंदनबगीदम स्टेट असिदा सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स कंपनी चहुमरोम डिप्लॉय तौरगनी हाइना ऑफिशियल ओइबा रिपोर्ट अमना हाइरी नागालैंड गवर्नमेंट सेंटर अमदी NSCNIM अमसुंग NNPG की मरक्ता नाकल अनि थोंगना नागा पीस टॉक अमदी पॉलिटिकल इशू की मतंगदा वारी सानरी अदु मखा चथननबा खंगहनख्रबसु लाक्लिबा क्रिसमस ममांगदा वारी सानगदौबा मानदे हाइना नागालैंड की चीफ मिनिस्टर नैफ्यू रियोना फोंदोखरे असम की माइकेदगी अरानबा मोंगदा मेघालय की सरुकता मखल अमतगी कंस्ट्रक्शन वर्क चथबा यारोय हाइना मेघालय की चीफ मिनिस्टर कोनराड संगमाना ngarang फोंदोखिबगा लोइनना इरांग थोकिबा मुक्रो एरिया दा असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ना बिट ऑफिस अमा साबगी थबक चथरिबा दु खुदकता लेपकदबनी हाइख्रे नेपाल की डिपार्टमेंट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन योगा गुरु रामदेव की पतंजलि प्रोडक्ट्स सारिबा दिव्या फार्मेसी याउना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस इंदबा इंडिया की फार्मास्यूटिकल कंपनी 13 की लिस्ट अमा फोंख्रे कुमजा 2015 की न्यूक्लियर डील की
Makhada Iran na yakiba wafamsing amu hana ngaknanaba laiba asina sem sare haina Iran gi Supreme Leader gi Senior Advisor Kamal Karaji na phongdokre. Tehran da pangthokpa thorom amada wa ngangbada Karaji na wafam asi phongdokhibani. Pakistan gi Khyber Pakhtunkhwa Province ki Banuda laiba Counter Terrorism Department CTD gi compound manungda Fortes Singh Fazinduna thamlakiba terrorist sing Pakistan gi security force na kaptuna hatkre. Russia na anoba attack ama chathananaba sem saramba yai haibagi akiba marakte Ukraine na Belarus ka lonaba border area sing ngaksen bagi thabak kankhali haina kipta minister amana phongdokre. Ukraine gi conflict ki matangda yamna thuna effective peace talk chathaba yabagi phibam leite haina UN Secretary General Antonio Guterres na phongdokre. Opposition party singi manungda ama oriba Social Democratic Liberal Party SODELP na People's Alliance PA amasung masigi partner Nation Federation Party NFP ga loinana thabak tawminanaba leibapokpa numita warep lawkibaga loinana Fiji da mathang chahi manga gi oina coalition government ama laklagani haide. Malaysia gi mafam khara da ising isau thokpadagi leiba asigi state manga da mioi manga sikre amasung mioi lising yangkai taruk sama yangkai mapan mayum makai thadok na kre habasi leiba pokpa numita government data na utkre. Economic crisis na maram oiduna restriction lehen kiba security tourism amasung sports kamari lenaba product tarada lautokhiba thingba Sri Lanka na lauthokre. Japan gi Niigata Tohoku amasung Tokyo gi awangda laiba atay mafam kaya record oiba changda untarakbadagi highway singda gari kaya panduna laikibaga loinana mafam kaya da power supply lepkre amasung transportation da chawna akaiba thokle haina weather agency amasung local media na phongdorakle. US ki khwadi chawba county Los Angeles da COVID-19 na maram oiduna mi shiba madi hospitalization tauba leptana hengalakpaga loinana mamangi kumjalising ani kunga mathoi chahi gi matam masida record tawkiba masing sing adudagi hele hairi. Nazi concentration camp amada secretary oina thabak tawkiba masai chahi mabudraga tare surabi nupi ama mioi lising kaya hatkibada mahangna lawkiba thodanga mari leinana leibapokpa numita conflict tawkre. Sanabagi pau pijari handak ta Qatar na yumbu oiraga pangthokhiba FIFA World Cup 2022 gi title lokhiba Lionel Messi na lusingba World Champion Argentina gi team ngarang ayu angan bada leiba sigi konung Buenos Aires da thungkre ningsing bi no mai numita sanakhiba tournament asigi final da Argentina na defending champion France po penalty shootout da mari ani da mighty ba piram laga ahumlak suba title lobangam khibani. Argentine star Lionel Messi gi oinadi masina career gi ahanba World Cup title oribani. International Boxing Association IBA gi Women's World Boxing Championship India na yumbu oiraga leiba asigi konung New Delhi da mathang sahi gi March 15 dagi 38 phawba pangthoklagani.
ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯒ ꯃꯥꯊꯣꯏꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯇꯣꯔꯅꯥꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤꯁꯤꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯑꯍꯨꯝꯂꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯨꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯑꯅꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠꯇ ꯋꯤꯃꯦꯟꯁ ꯌꯨꯠ ꯋꯥꯔꯜड ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯨꯄꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜड ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞꯇꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯌꯨꯝꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯐꯥꯎꯕ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯋꯥꯔꯜड ꯒꯣꯚꯔꯅꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯎꯃꯔ ꯀ꯭ꯔꯦꯝꯂꯦꯞꯅ ꯃꯃꯥꯡ ꯊꯥꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕꯗ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯐꯦꯗꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ BFI ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯕꯣꯛꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ IBA ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯁꯥꯏꯟ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯤ अर्जेंटाइन गुस्तावो मार्कासियो 2023 सीजन राफेल नादन की अनौबा कोचिंग स्टाफ ओइरगनी हाइना स्पेनिश सानरोय असिना निंगथौकाबा नुमिता लाउथोखरे वारेप असि स्पेनिश कोच फ्रांसिस राफेल नादल गा चही 19 लेमिनरकलबा मतुंग अनौबा प्रोजेक्ट अमगिदमक फम थादोखरबा मतुंगदा नुमित हुमनी लेरगा लौरकपनी गुस्तावो मार्कासियो टेक्निकल टीम दा यावरगनी हाइना मसाई चही 53 सुरबा राफेल नादलना फोंदोखी ऑस्ट्रेलिया का सानखिबा मरीसुबा T20 मैच दा बॉल 18 मायोकनबदा आउट ओइदना रन निफू लौखिबा इंडिया की विकेट कीपर बैटर रिचा घोष ICC वुमेन्स T20 इंटरनेशनल रैंकिंग दा थाक मरी काखलगा निफू सुबदा लैख्रे इंडिया की दीप्ति शर्मासु थाक अमा काखलगा 52 सुबदा लैबा ngamkhre थांग नुमित इंडिया का सानखिबा मरीसुबा मैच दा रन 8 माई पाक्तुना सीरीज लौखिबदा ऑस्ट्रेलिया की माइकेदगी अचौबा थौदांग लौखिबी ऑल राउंडर एस्ली गार्डेनर सु चयोल की ओइना अपडेट तौखिबा रैंकिंग दा सिंथानिंगाई ओइना थाक वांखतपा ngamखि इंडिया का सानखिबा मरीसुबा T20 मैच दा रन 92 लौरगा विकेट अनि लौदुना प्लेयर ऑफ द मैच ताखिबा गार्डेनर बैटिंग की लिस्ट दा थाक अमा काखलगा 9 सुबदा लैखि गार्डेनर ना रन 19 पीरगा विकेट अनि लौदुना बॉलर की रैंकिंग दा 13 सुबदा हाइगतखि मसाई चही 15 सुरबी ऑस्ट्रेलियन असी ऑन राउंडर की रैंकिंग दा थाक अमा काखलगा मरी सुबदा लैखि नौना थोकपा चेल की रैंकिंग लिस्ट इंडिया अमसुंग ऑस्ट्रेलिया ना सानखिबा अहुम सुबा अमसुंग मरी सुबा T20 मैच सिंग अमसुंग वेस्ट इंडीज अमसुंग इंग्लैंड सानखिबा अहुम सुबा अमसुंग मरी सुबा मैच सिंग की मतुंगदा अहोंगबा कया लाखि सोफिया दंगलिक्सु सानखिबा मैच अहुमदा मथंगसिना रन 92 निफुमरी अमसुंग 35 लौदुना थाक 18 काखलगा बेटर की रैंकिंग दा 12 सुबदा हाइगतपा ngamखि ऑस्ट्रेलिया की ऑन राउंडर इलिसे पेरिसु रन 75 अमसुंग आउट ओइदना रन 72 लौदुना थाक 13 काखलगा 53 सुबदा हाइगतखि बॉलिंग की रैंकिंग द वेस्ट इंडीज की हेली मैथ्यूज ना थाक अहुम काखलगा मरी सुबदा अदुगा मैच अहुम सानाबदा विकेट 5 लौदुना ऑन राउंडर की रैंकिंग थाक अमा काखलगा अनि सुबदा लैबा ngamखि ODI की रैंकिंग द हानगी न्यूजीलैंड कैप्टन सुजी बैट्स वुमेन्स चैंपियनशिप की सीरीज ओइना बांग्लादेश का सानखिबा अरोइबा मैच दा हाफ सेंचुरी लौदुना मफम अहुम काखलगा 13 सुबदा लैख्रे इंग्लैंड टूर ऑफ पाकिस्तान की मनुंग चना इंग्लैंड का सानखिबा अहुम सुबा अमसुंग अरोइबा टेस्ट मैच इंग्लैंड पाकिस्तान बु विकेट 9 माइथिबा पीदुना सीरीज अहुम सिनोदा लौदुना पुवारी सेमख्रे पाकिस्तान की ओइनादि टेस्ट मैच अहुम होम सोइलदा सानाबदा सुइनो अहुमदा माइथिखिबा सिना हानबा ओइरी मैच अहुम की टेस्ट सीरीज असिगी ममांगदा सानखिबा मैच अनि विजिटर इंग्लैंड थोइदुना सीरीज अनि सिनोदा मांगजौनना लौख्रबने
अरोइबा टेस्ट मैच असिगी टॉस पाकिस्तान ngamduna hana batting tawrakpada wicket 10 turaga run 303 lawki England makhoi gi hanba innings da wicket 10 turaga run 353 lawba ngamduna mangjil thakibani Italy gi Refereeing Association na Anoba President Thibaga Loinana semi automated offside technology mathang thadagi chanaba hauragani haina Italian Football Federation FIGC na ningthokaba numita lauthokre Anoba technology asigi matangda FIGC na thadorokpa statement amada hai technology asi global football governing body FIFA na semgatpani amasung World Cup ta sizinakre technology asi domestic refereeing association ga tanaraga January gi aroiba cheol dagi sanagadoriba Serie A gi kunsuba round gi match singda sizinaragani haiki fixture sing asi gi manungda Serie A gi leader Napoli na yumbu oiraga Roma ga sanagadaba match su yauri World Cup amasung winter gi break Lairuraba matungda liki ani shuba half ki campaign January gi angan basaruk tagi hauragani All Manipur Football Association asilaga KSIS Ongbi Chandralekha Devi amasung mahaki imung manung na sponsor tawduna tha asigi 19 dagi Kwakaithen Mayai Koibigi 8-7 football trapta team nipana group ani thongna khaidok saruk yaduna chathariba ni Shubha Colonel Khetri Mayum Arul Kumar Ningsing Futsal tournament ki ngarang sanakiba match singda NFC amasung Classic FA maipakibaga loinana IFC amasung raw draw oikre All Manipur Football Association asinduna lamlong thongkhong artificial turf ground da home and away basis ta satharakpa 13 suba thangjam Birchandra maipakpi Ningsing Winners Cup ki winner 11 Star Sporting Union Imphal East na oikre Manipur Cricket Association asinduna Modern Higher Secondary and Oriental College Ground da team 13 na group ani thongna saruk yaduna chathariba 3 suba MNCA Plate Tournament 2022-2023 gi ngarang sanakiba match da sedo thangmaiban mai pakna campaign howdokpa ngamkhre Manipur Cricket Association MNCA na sinduna tha asigi 13 tagi team 3 na saruk yaduna Luang Pokpa Cricket Ground da chathariba ni shuba MNCA Women's One Day Trophy gi ngarang sanakibada thaw thangmaiban chauna wicket 10 da mai pakre Neroka FC na ngasi nungthil pung mari makhai tabada Khuman Lampak main stadium da leader Sri Nidhi Dekan FC ga thengnagadoriba sida Orange Brigade na yumbu oibagi khudong saba du lawduna full point tansinana bagi pandam thamli Neroka season asida game nipan sanabada supnagi goal mari khak chanduna ani mai paklaga ama draw oiduna point 8 phangduna Tara suba mafam kaliba team asina ngasigi match asida positive oiba result phangduna relegation zone dagi nathoknana basu honagadori ngarang pangthokiba pre-match conference da yumbugi head coach Khogena hojik phawba mahaki team na goal chanbada awaba thengnariba asigi matangda aikhoida watliba si finishing dani khudong chaba kaya phanglaba suningthina loisinba ngamde ngasi thengnagadaba Sri Nidhi Dekan League asigi mapangal kanba teamni adu moinama aikhoigi stadium da sanabana yumbugi babok singi thaunadagi khudong chaba longnana ba honagani amasung matik chana sem sari Neroka gi captain David Simbona phongdorokpada away match taruk sanabada amakhak mai paklibana team gi mipum khudingmak ningam daba phauri ngasigi match asi mai paknana bagidamak aikhoina khudingmak puthoktuna sanaba mathau tai amasung point ahum yamnamak mathau tai
लोइनना बाबोकसिंगना पामलिबा माइपाकपा अदु फंगहनगनी हाइबकी थाजबा थमली विजिटिंग की कोच कार्लोस पिंटोना फोंदोरकपदा नेरोका गोकुलामगा सानबदा अफबा रिजल्ट फंखी ngasisu मखोइगी होमगी एडवांटेज ओइबना अरुबा ओइगनी टीम खुदिंगमका सानबदा पॉइंट अहुम फंगबा हाइबसी मरु ओइबा अमनी अखोइगी टीमगी मवोंग मतौदा चानाबा क्वालिटी लैबा सानारोइसिंग असिना गेम खुदिंगमकता पॉजिटिव ओइबा फुटबॉल अदु सानदुना गेम लाक्सिनना बहनबा अदुमकना सीजन असिदा माइ पाकना संगसिनबा ngamlibani हाइखी सिरिनिडी डेकान एफसी गेम निपान सानबदा मंगा माइ पाकलगा अमा ड्रॉ ओइदुना पॉइंट 13 फंगबगी मथक्ता लीग की हाईएस्ट स्कोर टीम ओइरिबनी अमरोमदा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF ना सिंधुना चथरिबा हीरो आई लीग की ngरang गवागी तिलक मैदान दा सानखिबा मैच अमदा होम टीम ओइरिबा चर्चिल बर्डर्स FC ना टिडिम रोड एथलेटिक्स यूनियन ट्राउ FC बु लाक्चना तरुक अमदा माइथिबा पीख्रे माइ पाकिबा चर्चिल बर्डर्स ना पुना मैच मापन सानखिबदा अहुम माइ पाकलगा अहुम ड्रॉ ओइदुना अहुम माइथिरगा पॉइंट 12 फंगलगा टेबन की 3 सुबा मफमदा लैरी अदुगा ट्राउना मैच मापन सानखिबदा मरी माइ पाकलगा अमा ड्रॉ ओइदुना मरी माइथिरगा पॉइंट 13 फंगलगा 3 सुबा मफमदा लैरी इंडिया की डबल्स जुरा सात्विक सनराइज रान के रेडी अमसुंग चिराग सेठी मखोइगी कैरियर दा ख्वाइदगी फजबा रैंकिंग अदु फंगदुना मंगा सुबदा लैख्रे अदुगा ISS प्रणोइसु BWF वर्ल्ड रैंकिंग की मेंस सिंगल्स दा मकोक थोंगबा तरागी मनुंगदा चनबा ngamkhre चाही असिदा सात्विक अमसुंग चिराग की सिंथारिंगाई ओइबा खोंगचट कया लैख्रे लोइनना वर्ल्ड टूर टाइटल अनि हाइबदी इंडियन ओपन सुपर 500 अमसुंग फ्रेंच ओपन सुपर 750 लौबा ngamkhre मसिगी मथक्ता कमनवेल्थ गेम्स दा गोल्ड अमसुंग वर्ल्ड चैंपियनशिप दा ब्रोंज फंखिबनी अमदी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन MVCA ना सिंधुना लुकेर ग्राउंड दा टीम 13 ग्रुप अनि थोना खाइदोकलगा सरुक यादुना चथरिबा 18 सुबा मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट की ngarang सानखिबदा YWC लंगथबाल थंगना मैच अहु माइ पाक्तुना ग्रुप A गी मकोकता लैबा ngamkhre लोसिलकपदा मरोइबा पाउ अमहना माउगी महिरोय यांखैगा मंगा खनबा फ्लाइट अमदा दिमापुर दगी इम्फाल दा पुरखरे कोजोरी मणिपुर की ngamkhai manung da laiba yena phamthok tabal lamni hana minister dikhona ngapigani MLA dikhona phongdorakli state sigi medalist sing da piba sel gi mana hengat halagani ani thokpa lup singa unaroi minister singna su unabi ganu haina chief minister na phongdokre Child trafficking amasung sexual abuse thoktana ba education na midyang sangwa mathau tai haina mani babuna phongdokre MSSC mathau pangthok halaba matung da recruitment pangthoku loinana khemchana privilege thokpa thabak tawi haina congress ki maikaidagi wakatkre kaithal phambisingi lan loitri potyon pham phangdar bisit bender 13 wanthaduna laikanakre MP Leishemba Sana Jaubana Loktak Pat amasung Kaibul Lamjau Nasan Park yokhatnaba Rajya Sabha da pukhatkre Idina IM dagi lupa crore taret phagatle hairi Law and order gi phibam phagatle harabasu khongmanda bom pokhai halamle ahong pungda plan tawramle hairok tagi nomai amadi bom sing phagatkre
कोविड पॉजिटिव ओइबा सैंपल सिंग जीनोम सीक्वेंसिंग तौननबा खंगनख्रे अमदी PMAYG की टारगेट कुमजा लिसिंग अनि कुनगा मरी की मार्च फाउबा सांगदोखरे हाइरे मणिपुर द सेंक्शन तौकिबा युम मसिंग सादा यांखैदगी हेना साबा लोइत्रे लोइनना मणिपुर द ngasi 5G लॉन्च तौरगनी पिजरिबा पाउसिंग असिग लोइनना हौजिकी ओइनादि नुंटिगी फोंगलिबा पाउसे सिंदगी लौथोकसबा मरु ओइबा पाउसिंग मियामदा पिजबा लोइसिनजरी मित्यंग ताबिरिबा अमदी ताबिरिबा सिंगबु अमुका हना पुष्पारानी लाइसोमना खुरुमजरी।